Yo, there's a boy. Mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV, nguraga haha niho mucii wigwe wi mucii getwo muru wa Kimani. Riu kiuria kinene aingi maragikorwo makiuria, hihi nima ni marakinditi na kiuria kingi nyonete makiuria muno maroria mnakurana, si ndio? Yani comment wathi hari yothe kiuria kinene maroria no kiu na thutha wa kuma rumours ati hihi Kamwana wajane na joyce wa macharia ni marakindite. Ni kiuria kingi andu makorwo makiuria muno, no riu fununu ni iragiuka o ria waithakawajane arakiumburire ndeto ino kana kuheana kenyan niturakiumbia kuona video ciao Kamwana wajane hamwe na joyce wa macharia kuria mwena wa TikTok makivibe hamwe okuria kwa gituika Kamwana kiri na tour. Ndiui kana hihi joyce wa macharia magĩkorwo me hamwe. Riu mawoni ma andu ni ngurani muno na makiuma mwaki tora ta machete akauga atiriri, kumbe waithaka wajane sio bangi alikuwa anakunywa, arakiaragia uhoro wa wamaa. Hena pesa yenu akauga atiriri ati sasa mnakopia kina wakirumba ndio wafuate tuwafuate, si ndio? Mnatuona kama ni ngurani muno, ni vibe ikoretwo igithii na mbere na ni njega muno. Hena ngirauga atiriri kiuria ndiragikora girakorwo gikiurio muno ni kia mnakurana, si ndio? Tondu ona aki scroll hanini tu kile urakora no kiu. Hena ngirauga atiriri msidhani tumesahau vile waithaka alisema, koguo nima. Hena ngirauga atiriri tangu mwanikwe na waithaka mmeamua hakuna kuficha sasa. Mama na baba Belina makiheo ritwa rieru. Ngakauga atiriri 3 days na umeanza kufanana. Mapenzi wewe. Ngakauga Joyce akauga atiriri wenye tumefika kwa waithaka kiss my comment. Ni ngurani muno andu magicangire thutha wa kumira ndereti ino ya Kamwana wajane na joyce wa macharia. Hihi mawoni maku ni mariku? Comment hau na utuike wa gushare. Miaki na Maybe TV.